kuzothi kushaya kuphela unyaka soke sivuthiwe ngizwa abantu abadala bathi umuntu uyadleka sokusibheka mfethu nathi ngitheni ukuyihlaziya nje uyibeka indaba yale program yebo bengingekho ngenyanga edlule iqala ukuthi isihloko sakhona sithi sikhonzelane sizelane sontweni njengamanje sokukhuluma ngesihloko sokuguquka sokuphendula bazalwane ekugcineni into ezokwenzeka kule program kuzovuka nomuntu phakathi thina sike sizwe ososayensi bathi ingqondo yethu yomuntu a human being only about 10% iyasebenza sakhona 90% ongasebenzi ulele sebenza nje 10% njengoba kwenzeka iy'manga o-internet nani technology yenzeka i-10% nje wengqondo osebenzayo kwabuye kakhohlweka ukuthi there is the spiritual part ukuthi ufike ku-100%. Lento esiyenzayo la bazalwane kulo 90% lokho esikukhulisayo lona inkosi uJesu esithembisayo bayisithembisa ethi sizokwazi ukutshela intaba ukuthi iqhele kuloyo 90% bazalwane. Ngenxa yesikhathi ngizocela nje siyezwini siyazi bazalwane kufanele sidumise ukuthi silizwe kahle izwi vumela umoya uphakame kuwena khona uzolizwa kahle izwi namhlanje yikho sidumisa kwakwashe umuntu umfundisi athi babemxaka bathi indumiso njengojamu thina sifuna isinkwa asidlule ekujamile sifuna isinkwa sifuna izwi kodwa ngithi mina libalulekile indumiso ngoba siphakamisa nomoya ngoba fanele sibe semoyeni ukuthi sikwazi ukuzwa izwi. Ngizocela abantu bese-ke sinika udadewethu
negazi likaJesu Kristu waseNazaretha siyayiyala imimoya ukuthi lona amandla engaphazamisa izwi lakho uNkulunkulu wethu. Namanje le moya engcwele iqhubeka nathi ukuthi lona amandla sisangena kuNkulunkulu wethu nakule tafule ngegama